Zdravo svima! Danas nastavljamo naš serijal o praistoriji Srba, a tema ovog trećeg nastavka je Neolit, odnosno mlađe kameno doba. Reč Neolit možemo posmatrati ključem srpskih reči novo iliti neo i litica litus, što znači mlađe kameno doba. Međutim, nedavna istraživanja pokazuju da se tokom neolitske vinčanske kulture koristio bakar i vršila obrada metala. Zato se postavlja pitanje da li se vinčanska kultura može smatrati kamenodobnom kulturom. U njoj su postojala mnoga gradska naselja koja nisu imala poljoprivredni karakter, već se u njima topio metal i odvijala trgovina. Vinčanska kultura datira oko 7500 godina, a isto toliko su stariji metalni nalazi iz nje. Najraniji nalazi bronze na našem području su stariji oko 6500 godina. Iz svega toga sledi da vinčanska kultura pripada metalnom dobu bakra, a potom i bronze. Ipak, nauka i dalje posmatra vinčansku kulturu isključivo kao kulturu kamenog doba. Početak neolita smatra se vremenom kada je čovjek počeo plansku obradu zemlje, odnosno zemljoradnju. Međutim, na srpskom prostoru ova aktivnost je započela pre vinčanske kulture, u kasnoj fazi Lepenskog vira, tačnije u okvirima starčevačke kulture. Školska nauka nas uči da su znanja zemljoradnje u Evropu doneli doseljenici iz Male Azije, ali činjenice govore sasvim drugačije. U Srbiji postoje dokazi da se zemljoradnja razvila pre oko 8500 godina, postepeno kao rezultat traganja i težnje ovdašnjih stanovnika. 1985. godine srpski arheolog Savo Vetnić dokazao je da je zemljoradnja Pomoravlja u ranom neolitu samonikla i original. Početno doba starčeva samo u basenu reke Belice zastupljeno je sa preko 50 arheoloških nalazišta koje dokazuju da je ovdašnja neolitska zemljoradnja nastala samostalno. Arheološko nalazište koje najubedljivije dokazuje samoniklost srpskog neolita je Rajkinac kod Jagodine. Dakle, znanja o zemljoradnji u Srbiji nisu doneta iz inostranstva, već su se razvila na ovom prostoru pre više hiljada godina. To je važno razumeti i cijeniti kao deo našeg kulturnog nasleđa. Najvažniji rano neolitski zemljoradnički lokaliteti su u Pomoravlju, a mi ćemo izdvojiti Belicu kod Jagodine, Medvednjak kod Smederevske Palanke, kao i Blagotin blizu Trstenika. Na ovim lokalitetima pronađeni su brojni arheološki nalazi koji dokazuju da je poljoprivreda u Srbiji cvetala već pre više od 8000 godina. Posebno je zanimljiv lokalitet Rajkinac kod Jagodine, koji najubedljivije dokazuje samoniklost srpskog neolita. Ovdje su pronađeni dokazi o razvijenoj zemljoradnji i simbolici povezanoj sa zemljoradnjom, što ukazuje na originalnost i samostalnost ovdašnjih stanovnika u razvoju iste. Starčevačka kultura datira iz vremena pre 8500 godina. Nalazište Starčevo se nalazi u blizini grada Pančeva preko puta Vinče na drugoj obali Dunava. Vinča i Starčevo su međusobno povezani i njihova kultura je neraskidivo povezana. U arheologiji, kraj starčevačke kulture obično se smatra periodom kada je vinčanska kultura dobila zamah i postala savremenija i modernija verzija Starčeva. Međutim, nema jasnih granica ili razlika između ovih kultura. Starčevačka kultura se proteže duž tokova mnogih reka, uključujući Dunav, Savu, Moravu, Moriš, Tisu, Drinu, Bosnu, Ibru i Vardar. Sličnu, gotovo identičnu teritoriju pokriva i vinčanska kultura, a vremenski se poklapaju oko 1000 godina. To znači da ove kulture predstavljaju stariju i noviju verziju razvoja samoniklog srpskog neolita. Ovaj period u srpskoj istoriji pokazuje kako je poljoprivreda i razvoj kulture imao veliki uticaj na društvo. Zahvaljujući ovim kulturama, razvoj civilizacije je napredovao i otvorio put ka novim tehnologijama i načinima života. Danas Starčevo i Vinča ostaju važna arheološka nalazišta i podsjećaju nas na bogatu i interesantnu istoriju ovog područja. U prošlosti naši preci su bili usredsređeni na plodnost kao ključni faktor za njihov opstanak i razvoj. Zato je kult plodnosti igrao važnu ulogu u njihovom životu. Ova kultura je uključivala niz verskih rituala koji su ljudi praktikovali kako bi osigurali naklonost Boga, predaka i prirodnih sila. Sve sa ciljem uspeha u njihovim zemljoradničkim aktivnostima. Kult plodnosti bio je pre svega povezan s rađanjem i plodnošću zemlje, ali nije se zanemarivalo ni rađanje i plodnost žene, odnosno produženje i umnožavanje potomstva.
U verskim kultovima dolazilo je do poistovjećivanja zemlje i žene, te su obe bile definisane kao majka. Kada govorimo o arheološkim nalazištima, Starčevo i Vinča nisu različiti svetovi. Starčevo je pretežno seoski i poljoprivredni sloj, dok je Vinča gradski trgovački sloj prasrpskog neolita. Međutim, iako postoje značajne kulturne razlike, ne možemo ih smatrati potpuno različitim svetovima. Slično tome, ne možemo smatrati da je neko selo u Srbiji danas potpuno drugačiji svet u odnosu na Beograd. U suštini, nema podele između ovih kultura, niti oštrih granica. Vinčanska kultura je samo savremeniji, moderniji izraz i izdanak Starčeva. Starčevačka kultura pokriva pre svega tokove reka Dunava, Save, Morave, Moriše, Tise, Drine, Bosne, Ibra i Vardara. Sličnu, gotovo identičnu teritoriju pokriva i vinčanska kultura, a vremenski se poklapaju oko 1000 godina, što znači da je ovdje zapravo govorimo o starijoj i novijoj fazi samoniklog srpskog neolita. Zemlja je predstavljena i shvaćena kao velika majka čovečanstva. Ona gaji i goji čoveka. Zemlja se u antičkim helenskim izvorima naziva Mater Ga, a starogrčki filozof Platon piše da bi pravi naziv za zemlju trebalo da bude Gaja, a ne Ge, kako je to slučaj u starogrčkom. Najvažniji neolitski verski predmeti prikazuju trudnu ženu ili ženu sa velikim butinama i širokim kukovima, jer su ove ženske osobine simbol rađanja, gajenja i gojenja. Žena i zemlja su u verskim kultovima doživljavane kao majke koje čuvaju i hrane. Ova kultura nam pokazuje koliko su naši preci bili usredsređeni na važnost plodnosti i razvoja života, kao i na odnos između čoveka i prirode. Čovek neolita nije mogao sebi priuštiti da pojede svu žitaricu koju je uzgajio. Morao je da ostavi deo za sledeću setvu. Kada bi polagao seme u zemlju, obavljao bi molitvu Bogu i majci zemlji da ono nikne i da bude rodno. Naši preci su uvideli brojne sličnosti između rađanja žene i rađanja zemlje, počevši od samog čina sadnje i osemenjavanja, pa sve do vremena koje je potrebno za razvoj ploda i semena, pa čak i do samog čina zrenja i rađanja. Zbog potrebe da izvrše sve zemljoradničke i verske radnje u pravom trenutku, naši preci su započeli merenje vremena. Vreme se od tada meri kao godišnje kolo, kolodar ili kalendar. Najvažnija prasrpska nalazišta starčevačke kulture su Blagotin i Belica. Zanimljivo je da o njima u srpskim istorijskim udžbenicima do sada nije bilo reči. Blagotin je važno neolitsko nalazište u selu Poljna, blizu Trstenika i Kruševca. Starost naselja datira oko 8500 godina, a kontinuitet života na njemu traje hiljadama godina. Tamo su pronađeni i kasniji tragovi iz bronzanog i gvozdenog doba. Veoma važan arheološki nalaz u Blagotinu nam otkriva koliko je važna uloga pšenice u našoj istoriji. Kao što znamo, pšenica ili žito je bila i ostala osnovna kultura našeg naroda. Dr. Svetozar Stanković, arheolog koji je istraživao ovaj lokalitet, utvrdio je da je prvi hleb u Evropi pravljen upravo na ovoj lokaciji, to jest u okvirima protostarčevačke kulture. Sama reč žito u vezi je sa rečju žitije, što je starosrpski oblik reči koja označava život. Stoga je ovaj nalaz veoma značajan jer nam pruža uvid u našu istoriju i naše korene kao narod koji se oslanja na ovaj izvor života. U blizini Jagodine nalazi se Belica, lokalitet koji je bio blokiran za arheološka istraživanja dugi niz godina, jer su neki srpski arheolozi tvrdili da nema ničeg bitnog na tom mestu. Međutim, zahvaljujući srpskom arheologu Miloradu Stojiću, Belica je izvučena iz zaborava. U opštini Smederevska Palanka, u blizini Belice, nalazi se još jedan veoma važan lokalitet, Medvednjak, koji nam pokazuje kako su prasrbi u neolitu živeli i u šta su verovali. U Medvednjaku je pronađeno mnoštvo važnih nalaza, ali mi ćemo izdvojiti nekoliko. Prvo, to je predstava kalendara i to mesečevog kalendara napravljenog na kljovi divljeg vepra. Na unutrašnjoj strani kljove nalazi se 28 zubaca, a na spoljno 4 mesečasta oblika. Ovo ukazuje na 4 mene mesečevog ciklusa i 28 dana. Po načinu obrade predmeta, ovaj nalaz se smešta u prapočetak starčevačke kulture. Njegova starost procenjuje se na više od 8000 godina. Jako je važno naglasiti da je u srpskom jeziku merna jedinica za 12. deo godine i dalje mesec.
Ovo je ostatak rano neolitskog načina merenja vremena kada je mesec bio glavni merač i odrednica. Ovakvo merenje je zasigurno postojalo i u mezolitu, s tim što treba naglasiti da je čovjek od najranijih vremena posmatrao i ključne fenomene sunca, poput dugodnevnice. Možda i najvažniji nalaz medvednjaka jeste žensko-obličasta figura koja predstavlja ženski princip meseca. Na ovoj figuri se može vidjeti da su njeni izvođači poistovjećivali rog i ruku. U kom jeziku se pojam rog i ruka koristi za iste ili slične pojmove? U srpskom jeziku. Ovi pojmovi su izgrađeni od iste korenske osnove, rk ili rg, a što je još važnije, one zapravo imaju i isto značenje. To se lako može primijetiti kroz glagole rgnuti i rknuti, rognuti i ruknuti. Srpski jezik nam otkriva da se rukom rkne, a rogom rgne, što je zapravo ista radnja udaranja, kidanja ili razaranja. I rog i ruka mogu služiti udaranju, a također su se koristili za kopanje zemlje. U srpskom jeziku reči oruđe i oružje su izgrađene od istog korena rg. Rog i ruka mogu služiti i kao alat za rad i kao oružje za borbu ili lov. Sada ćemo da vidimo kako su izgledale kuće u vinčanskoj kulturi. Kuće vinčanske kulture su uvek bile građene od prirodnih materijala, pre svega zemlje tj. blata, pleve tj. slame, pruća i dasaka. Blato je bilo vezivni materijal kojim se vršilo zidanje i lepljenje, a ova tehnika se naziva tehnika lepa. Podovi kuća su rađeni na sličan način koristeći široke daske koje su opet lepljene blatom. Identičan način gradnje kuća i podova u Srbiji se održao do 20. veka, a kuće blatnare se i danas mogu pronaći širom Srbije. Vinčanska civilizacija pokazuje vrlo visok nivo stambenog uređenja, jer u njenim okvirima postoje kuće na sprat, kao i sistemi grejanja. Najviši nivo postignut je u naselju Drenovac kod Paraćina, pored autoputa Beograd-Niš. Ovdje je otkriven neolitski velegrad od 700 kuća, što je jedan od najvećih gradova u Europi tog vremena. Srpska istorija seže mnogo dalje u prošlosti i više nego što smo svesni. Kroz istraživanje arheoloških nalazišta otkriveno je da su srpski preci, vinčanci i starčevačka kultura bili visoko razvijeni i imali izuzetno napredne tehnike gradnje i života. Njihova istorija je deo šire slike razvoja ljudskog društva i civilizacije, a nasljeđe koje su ostavili doprinelo je stvaranju srpske kulture i porekla. Stoga, važno je da naučimo o našoj prošlosti i cenimo nasljeđe koje smo dobili od naših predaka. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako ste zainteresovani za više videa o ovoj temi ili sličnim temama, posjetite moj kanal. Ukoliko imate neka pitanja ili sugestije, slobodno mi pišite u komentarima ispod videa. Hvala još jednom i vidimo se uskoro.